Lady King College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lady King College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ladykingcollege.edu.in. Sunny, nasusi baban itu ipi. Haswa ban peni hagi yang peni film ya kawai ke film kasih beladap ban penkre na dong sedong ya ke balai kerteng lengkar henin ke jenmit la pelapet ba shwa ya ke trailer jong ke film ha ke balawan ban sakhi ya ke jing pelapet ba ya ke trailer dau ba ban te dor ling do obreu MLA jong ke mau kontrol ha ke jing dalang jong ba komandar sang pliang beri presiden jong ke me filma uba kit bor nong rem beri presiden jong ke NPYF Kakong laki karsati kebadi ke sekretari jong ka me filma kentup de ya ginoi shim bentah hak ne ke film renggat bat kinong sina bat kinong penmi kumban sukre khundiat ba ginoi shim bentah hak ne ke film ki kentup ya ka aban nong klau pesan Milan Mauri welbon mensong bat kiwei Sunny, nasusi baban itu ipi. Metiblam, ba kecingim godan arbata. Kecing jap, bar kecingim. Kau bayar ke benem? Ngai, kenapa tidak? Baladangan itu kamu. Makanya kamu suruh tu mak. Ya meh. Mentang sedih mesti tu. Kalau kau main meh, babilong tak pumuk tunggu sedih agaran. Melayu abiang sawai customer. Bukan miksyat minta. Baru dairu kun marwai. Ngamdo ni si saya. Ngamdo ni. Kau tu fish kok. Say, hidup naik ke bangan kam. Ada suan ini bro tu bang ngamdo ni. Namti kita sini cuman cemet. Kan ka kun jenren, kami nak kedok, apa mi kedok. Gila. Mungkin kamera kedor. Kemersim pendukar rutan. Apa tu? Tang ba kan trek kuna menga kadur ba komne Ibrio insaong bangi ngide giri bespa